Hello perang sakanti kurum saksua simple til pol mola channel onar perang dalni tarik ko niyangna dalni tarik de 3 4 months 2025 Tao de na simangna mijalo first to na simangna 28 khala second ude 16 khala mo namin na simana success okja second o taude na simana nga dalni house ending rang khora benga dalni house de second o na simang 7 house ko khaleni bo 8 house ko khaleni na ta managen mo aro ending de 9 3 mo jeman dia na simang ending khalas kenga jemangan house khalas kinga na simang 7 meng 8 ko khalna ta mangen house de aro jemangan ending khalas kenga 9 meng 3 ko khalna ta managen mo de pera na simang getal pa mande angni channel ko nigen chimo de channel ko subscribe khai don nang phabu mo de da ode anga na simana house ending uni ko beta baida ke khalna nanga na simana misokat kes khangba unicorn 78 87 dake khalbo 93 39 dake khalbo aro 89 98 73 37 dake khalna gata mangen aro 79 97 83 38 dake khalna gata ba managen mo ianu na simangna mungchigni guti ongkhatinga na simang uniko thari khalna gata managen haida na simangna basakoba de ia house aro ending uniko na simangna thari khalna gata namin chance manamo taude ia antide na simangna second no salsaba success ongade dongkhoja deba haida da arang success ongen mongjama na simang khaleni na khushi ongode khaleni na gata managen mo taude dalni phial number ko anga na simana mungbonga select khabane dalni phial number de na simang all phial ra na gata nangjawa anga na simana phial number ko mungbonga select khayo natken na simang phial number iba gen simo ode namin lap tongaya mo mungbonga na simana select kha na simang khaleni na gata managen mo te da ode dalni phial number ko anga mungbonga select khaba ani de 22 00 33 77 88 ia mungbonga ko na simang khaleni na gata managen mo perang unico de na simana all phial ana nang all phial ra de na simana mungchkhung amo na all phial ana nang gija gata nga mungbonga select khayo natinga na simang khaleni na khushi ongode khaleni na gata managen mo unico de na simana nga ia double 2 khora chino natinga aro ia double 8 khora china gata onatinga mo angni isap ni gata na simani isap meligen chimo ode na simang ba raini na gata managen mo taude anga na simana direct number khoba mungbonga select khabai ngamo na simang khaleni na khushi ongode khaleni na gata managen dalni direct number ode mungsa house to ni khongayan 5 house to ni khona simana second na select khabenga 52 50 53 57 58 ya khona simara ini nangta managen mo perang unico de na simana ya 52 ko natinga aro ya 50 ko natinga ya mungani ko na simara ini nangta managen de anga na simangna direct number
hit number pial number lake onrong amo dau deng ana simana bon kami hit number ko natken talni hit number de yan mengsa house tu ni ko na simana 6 house tu ni ko natinga 62 60 63 67 68 ya khona simara ini nangta managen pera yuni khode 68 khura ini bo ya 62 khura ini bo mo ya menggani khona simana nga mak khatinga yan na simana direct number pial number hit number na simana onatinga yan direct khode na simana normal number kho rachina gata onatinga neba hit tu de na simang pat khale rachina gata onatinga mo na simang khale ni na khusyong de khale ni na gata managen de dalni video de rangsan ni suba sakan dikon metela